Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizni başlayız. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir ve temmim bil hayır. Allah Teala barımızga da hayırlı sözler işitip faydalı vaazlar tınlarga, faydalı dersler tınlarga, faydalı ilimler alırga nasip etse edi. Bugün cemaat sizin bilen El-Alaq suresini uzabız. El-Alaq deb atala. Ol endi qon, uyushqon qon deb tercüme etile. Uyushqon qon yoki sgustuk krovi deb etile endi o. Onun ismi, bu surenin ismi şoşunday. Bu endi bu surenin ismi mındağı ikinci ayetten alıngan bu surenin ismi. Ne için uyushqon qon ekenligini endi şoşu ayetlerini okugan vakıtta, tefsir kılgan vakıtta inşallah anlap giderbiz. Allah Teala ite Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi halak de. Oku. Oku bütün nerseni yoktan bar itken Rabbin ismi bilen de. Oku bütün nerseni yoktan bar itken Rabbin ismi bilen. Özünüz bilesiz cemaat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalgız kalırga yarata başlagan bitinde soňky 40 yaş vakıtında. Baştan ol bek açık tişler köre başlagan, turmuşka aşatırgan. Anlarsın bitinde ol Allah Teala'nın köňüline salgan, özüňine kalıp, mine şoşunday uydineni dep atalayın. Özüňine kalırga yaratuny köňüline salgan. Hem ol endi Hadiçeden radıyallahu anha hatınından rizq alıp, özü bilen tavuk uğuşuna yeri başlagan. Şoşunda ol üzünçe köňül bilen gıybedet kılgan ol Rabbis Allah. Ol gıybedet kıla bilmey biteli şulay. Gıybedet kıla bilmey, bir nese de bilmey, lakin Rabbimiz Allah Teala her bir kişinin köňüline salgan bilesizmi? Bir gine kişi de dünyada gıybedet kılmışı yaşay almay. Поклонение, без поклонения kişi yaşay almay dünyada. Bütün kişi nersegedir tabına. Mene meselen kırgı kişiler meselen ormanda yaşaylar degende koyadır aybet. Şapşareler, kiyimleri yok. Nersegedir tabınalar şulay bit. Köňüllerinde bar nersedir. Nersegedir kirek ışanırga. Allah Teala lakin Peygamberimizni dürüst yolga salıp jiberer için anırga köňüline salgan mene mında kildi, tavuk uğuşuna kildi. Hem kişinin demek, kişinin köňülinde eger de onu bir kişi de bozmasa, bir kişi de bozup jibermese, naşar yolga kirtip jibermese, kişinin köňüli gel Allah Teala'ny izli. Menen işi gittirip yaş bala en iyisini izlegen kebek. En iyisini izlegen kebek, bizning jonimiz, köňülimiz gil Allah Teala'ny izlep tura. Ol miskin, jyly, tınışlyk syry, rahatlyk syry, eýme. Lakin hojasy mene ten. Any aňnamyşa anarga bütün nerse bire anarga. Şoşunyň bilen ol any ýuwatyrga tili, tınışlandyrga tili, lakin ol tagyndan nygyrak adaşa. Şoňa köre Allah Teala Cebrail aleyhisselamny jiberede, mene göz aldana kitirigis hadir şoşunday moment. Peygamberimiz yata tavuk boşundan da bir gine kişi syýap etindi. Bir kişi kilip kire, ikinci kişi, tanış bulmagan kişi. Kilip kire de isenmi yok, nerse yok, okudy. Bilesizmi? Okudy, ikra, okudy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerse dep etsin? Biz de şulay dep eýtiredik, okuy bilmesek eými? Okuy da bilmeyiz, yattan da bilmeyiz. Niçe okurga? Ol tabiği şulay dep etken, men okuy bilmem de.
Cebrail aleyhisselam ana bik katı kısa, şuşulay kökreginden kısa da jiberenleri. Bu cemaat nersanın anlata, okutucu kişi talep etti. Allah Teala'nın elçisi, Cebrail aleyhisselam kişi suretinde ol talep etti. Okudu, kökregin kısa. Mindi sıngı çikke hatlı jittim. Şundi soluşum kısıldı de. Anları jiberdi de. Anları tağın okudu beytti de. Cemaat, yani tarihin bilebiz bit. Biz bit kavatlagan edik indan. 2 tapkır, 3 tapkır eyti. İkisinde de kısa. Karagız cemaat, Cebrail aleyhisselam okutucu, Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o şekirt. Okutucu talep eterge tiyiş. Degen söz. Okutucu talep eterge tiyiş. Oku deb eytip. Okudun mu yok mu? Koy bir kişi sıramasa kilem deb nitep etin değil mi? Sırayı bit ol mene. Gelir idim de sırayı deb eyteler indi. Sıramasa kilem deyindi. Yara sıramayım, oturşunda kilip, otursan. Anlarsın indi bir vakit şol okuy başlarga tili, okuy başlarga başlagandan soň, irengenden soň anlarsın bitinde sıraganında tili bitinde anlar, şolay bitinde. Bir şunday wakyga bolgan bitinde. Sıramay dep eytip, hatyny nazarlanganlar tan. Hatyny irin jiberge tili eken okurga, hatynyň aýtady, "Ýok, anda sıraylar men barmaýym" degen. Hazretke aýt, "Sıramasyn, sıramasa baram" degen. Şolay ettirip, "Yarar Hazret bile söyleşirmi" degen. Hazret bile barıp söyleşkende, "Kilsin" degen indi. O menin gibi kilsin, oturup tursun şunda. Bütünüsinden sırayın da, anardan sıramay. Söyleşkenler bitindi. Anardan sıramay. Hazır bütünüsü okuy, bu da okurga irengen indi şolay. Ne okup köşetesi kile. Koytkan da bir vakit aytken, hatynna "Barmy men anda biten, nerse buldu tağı" degen. Menden sıramaylar dep aytady. Mene şoňa görä cemaat okutuçy indi o şolay sırarga tiyiş. Lakin endi garaýyn-da kimden okuy bile, kim okuy bilmeýär, o bitinde mejbur etip okutup bolmaý. Lakin cemaat munda Allah Teala Cebrail aleyhisselamny jiberip, nindi zor iş yüklengenin eýte anırga. Cebrail aleyhisselam kısıp ana üstüne yükleýär şolay etdirip. Mene cemaat bizning üstübizde şoşunday yük hazır, mene bizning karşımızda tura ol, ezir. Mene ol bizning amanet karşımızda hazır. Biz indi şoşo amanetni irenip şunun için kildik derslerge. Okurga, Allah Teala'nın emrin jirine jetkirge. Allah Teala aýta oku, mene Rabbin ismi bilen oku degen bitindi. Aýmy? Nerse üçin? Sen qarap oku tugel, yatlaganyňy oku tugel, mene senin Rabbin Allah eýtkençe onun ismi bilen oku. O sana özü eýteçek digenini anlat. Anlaşılamy? Şoňa görä biz her bir sürenin başlaýbys Allah'ın ismi bilen. Bismillahirrahmanirrahim dep eýtip. Rahimli, şefkatli Allah'ın ismi bilen başlaýym dep eýtebis. Bütün nerseni yoktan bar kılgan Rabbinin ismi bilen okudy Allah Teala aýtdy. Bu birinci ayet. Halak degen nedresi kurga kerek indi. Halak dep tugel, halak. Çünkü halak bilen halaknyň aýyrmasy bar. Halak ol şeşni kırıp alu bolsa, eýme. Halak ol yoktan bar kılu bola. Halak. İqra bismi rabbikellezî halak. Hazır mene cemaat biz şoşu emirge boýsunyp okuýbys. Kur'an okugan wagtda evet, şoşu emirge boýsunyp okuýbys. Hem indi soraw Cebrail aleyhisselam neçe tapkır aýtgan okudyp? 3 tapkır aýtgan. Mene kommunistler gel terbiýelediler bizni elek wagtda mektepde indi her wagtda anda ýazyp goýulgan edimi? Oçitse dep. Baksaň ol alıngan eken mından Kur'an'dan. Vladimir Ulyanov Lenin babagız
Алган, урлаган Коръәннән религия опиум для народа дип әйтсә дә, менә Аллаһсызлыкка салып куйганнар, безбожиега, кырганнар дәүләтне, әйме? Фундамент юк. Менә фундамент булмагач нәрсә эшлисең инде ул? Фундамент булмагач бетте. Ул ишелде. Ничә 70 ел торды да ишелде ул. Анда беркем дә гаепле түгел. Гаеплеләр анда Ельцин, анда Горбачевны бөтенесен. Юк, аның Аллаһ Тәгалә иштерде аны. Чөнки ул кырылган нәрсәгә безбожие. Ул фундамент бит ул. Ул фундамент, бөтен нәрсәнең башы фундамент. Шуңа күрә бисми раббике, Раббың, бөтен нәрсәне юктан бар кылган Раббыңның исеме белән укы ди. Бөтен нәрсә аның исеме белән эшләнергә тиеш. Ашыйсың аның исеме белән, киясең аның исеме белән, ишектән керәсең, чыгасың аның исеме белән. Хәтта бәдрәфкә кергәнчә дә, кергәч түгел, кергәнчегә хәтле бисмиллаһ әйтәбез. Шулай бит инде. Гел Аллаһның исеме. Нәрсә бу бирә ул безгә? Ул безнең бәрәкәт, ул безнең фундамент бирә. Ул безне ныгыта. Ул безнең тормышыбызны ныгыта. Бәрәкәт бирә ул. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисми раббикәлләзи халак." Укы. Бөтен нәрсәне юктан бар кылган Раббың исеме белән. Укы. Һәм инде аның яралткан бөтен әйберсе, менә без белгән бөтен әйбер, бөтенесе кеше өчен. Бөтенесе кеше өчен. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Хуәлләзи халака лакум ма фил арди җамиан." Ул сезгә җир йөзендәге бөтен нәрсәне сезнең өчен бар итте. Бакара сүрәсендә. Аллази хуәлләзи халака лакум ма фил арди җамиан. Бөтен нәрсәне сезнең өчен яратты. Менә карагыз, җиннәр өчен нәрсә? Җиннәр өчен тизәк, навоз, терликнең, сөяк, бездән калган, безнең ашаганнан. Безгә бөтен нәрсәне биргән Аллаһ Тәгалә безгә. Безне шөкр итеп бетерлек түгел, бөтен нәрсә адәм баласы өчен. Халакал, икенче аят, халакал инсана мин галак. Кешене бар итте, юктан бар кылды, сотворил человека из сгустка крови. Мин галак. Галак ул җәмәгать кан оешкан кан дип тәрҗемә ителә. Икенче төрле ул сөлек, пиявка. Кешене шушы әйбердән яралтты ди. Монда инде җәмәгать хәзер башлана бу тема эмбриология, медицина. Монда инде наука китә, беләсезме? Коръәнгә ничә ел? 1414 гасыр. 14 гасыр элек Аллаһ Тәгалә әйткән кешене ди, мин яралттым кан кисәгеннән ди. Галак. Карыйлар, ана карнында иң беренче яратыла башлаган вакытта эмбрион тора. Аналыкта менә сөлек куялар бит, әйме, сөлек. Пиявка белән. Пиявканы шулай биткә мәсәлән куясың яки башка тәнгә. Ул гына присосаться итә дә шулай, әйме, тиге шулай. Иләгә кат иттереп, аны йылкып алалар бит инде, әйме, яки үзе төшәйндә. Менә шулай тора ул, менә шулай иттереп иләгеп. Аналык ана карнында нәкъ шулай тора. Аллаһ Тәгалә аны әйткән нәкъ менә шушы пиявка дип әйткән, галака. Менә уйлап карагыз, укый яза белмәгән кеше моны күз алдына китереп шушылай әйтә алыр идеме, юкмы? Беренчегә әйтә алмый. Чөнки ул аның өчен кирәк нәрсә? Рентген кирәк, УЗИ кирәк, шулай бит инде. Күп әйбер кирәк. Ул әле күп качан гына билгеле булды. Шуңа күрә бу җәмәгать бу сүрәдә Al-Игъҗазул илми дип атала бу. Научное открытие бу. Научное открытие. Галак. Һәм галак дигән сүз гарәп телендә әгәр дә бер нәрсәне элеп куясың икән, мәсәлән әйтәләр, бер киемеңне алдың да галлака, кием элгеченә.
gallaqa deb aytadilar. Ilib koydu. Mine bu ilinip koyulgan kebek tura turgan eyber degen söz. Anlaşıldı mı? Sülük. Yabışkan da hem şu ilinip tura şulaydır. Hem şuşundan indi başlana kişinin yaratılışı. İki tamçı sudan, iki tamçı su, onlarsan indi şuşu konga eylene. Konga eylene. Ana karnında. Bu ikinci ayet buldu cemaat. İkra ve rabbukel ekram. İkinci tapkır Allah Teala kabatlığı oku. Hem senin Rabbin bik hürmetli hem yumarttırdı Allah Teala. Yumart, şedri, şimdi velikadushny. Ne sebeple? Çünkü o Edem balasına to'g'ri yo'lni ko'rsatdi Qur'on bilan. Eğer de bilse idi Edem balası mine karşısında onun, mine sizin her birinizin karşısında tura hazine. Sizin karşınızda tura hazine. Ol kişinin baxti için, ol kılat, ol sakrovish ol. Onun açkışı nerse, açkışı ilim bitindi. Şolay bit. Onu açırga kirek, onun içinde yüzerge kirek onun. Senin Rabbin de yumarttı. Niçin yumart? Çünkü Edem balasına birdi. Bütün nimetini, bütün baylıkını anırga birgen Allah Teala. Ona göre Kerim var, Kerim. Bar Ekram. Biz bitinde uzgan edik. Bar Hasan, Hasan, yaxşı. Ahsan bolsa nerse bola? Tağında yaxşı tugul, iň yaxşı bola. İň yaxşı bola. Allah Teala aytı, Ekram de. Ekram, Kerim tugul. Ekram, o iň yumartı. İň yumartı. Bar kişiler, yumart kişiler var ellerinde. Lakin Allah Teala şekilli yumart birevde yok. O kadar senin Rabbin bir hürmetli hem nersen anlata. Korkma, iretir ol sana. Bütün nerseni iretirdi. Anlaşıldı mı? Buna nindi zor mağneler çığa şu ayetlerden. Anlara ellezi 4. ayet. Ellezi alleme bil kalem. Ol şundi Allah ellezi degen söz. Ol indi sıfatlı turgan söz ol. Ellezi katori. Nindi Allah. Mine şuşundi ellezi alleme bil kalem. Ol iretti kişini kalem bilendi. Kalem pisminni trost deb atalayın. Ol tegemendi ruchka tugul. Ninçik kalem bilen yazırga iretti. Kişini kalem bilen. Cemaat eğer de kişi kalem bilen yaza bilmese, Allah Teala'nın köngüline salmasa, iretmese, ilimler bizge kelip jeter idi mi yok mu bizge hatli. Gil kitap bitin, gil yazılgan, şolay bit. Kuldan yazılgan, hazırgisi vakitta ana köresiz yazdırıp turayma. Ol şolay Allah Teala'nın rahmeti bek zor. Mine biz eli kişiler kichkinegine şundi mikro CD şuşunday kartlarga yazdırabız ayma ellençe tom kitaplar siya şuşunday bit. Allah Teala'nın ferişteleri niçik yazıp baralar. Niçik yazıp baralar. Ama bir sözde bit yo'qolmay bizning aytgan sözümüz. Nindi diktafonlarga yazdıralar alar bizning sözlerimizni. Ellezî alleme bil kalem. Kalem bilen yazırga iretti di. Kitaplar Tevrat, İncil, Zebur kitapları bütünüsün bir yazganlar bitindi. Kişiler yazganlar. Musa aleyhisselamge Allah Teala Tevrat'ını bire kitap. Ne? Takta. O indi yazılgan bola. Allah Teala'nı yazıp bire bütün ne? O ezir taktalarına koyta. Musa peygamber tağ başından koytkan vakitte. Galimler eyteler indi, tarihçiler eyteler, en birinci yazarga irengen peygamber, yazgan peygamber. O kim? İdris aleyhisselam. İdris. Onun ismi de İdris. Ders aluvçudan. Ders aluvçu, ders biruvçu. Dersten alınma. İdris aleyhisselam. En birinci tüvü tıkken kişi. En birinci ol tıkken kiyimni. Buna bunday tege jipler ine bilen indi. Ilgari tege tirlergini yabınganlar baştan kiyim yasap. Bulay ol en birinci tıkken kişi. Formaga salgan ayıp. Şablon bilen.
Ул бик зур гыйлемле кеше булган инде Идрис алейхиссалам. Аллаһ Тәгаланың турында әйтә, без аны югарыга күккә күтәрдек дип. Менә риваятләрдә килә, ул сораган Җәбраил алейхиссаламнан ничек анда язалар икән дип, фәрештәләр яза бит инде. Ничек язалар икән дип. Ул 4нче кат күккә менгәч, ул жан тәслим кыла, вафат була. Күктә вафат була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва рафа'наху маканан алия." Без аны биек урынга күтәрдек дип әйтә. Аны пәйгамбәрбез дә күрә 4нче кат күктә Идрис алейхиссалам. Ул ди Аллаһ Тәгалә каләм белән язырга өйрәтте ди. Менә сез хәзер бөтенегездә кулыгызда каләм. Менә каләм дигән сүзнең бер дә менә нинди генә технологиялар алга китмәсен, әйме, моның бер вакытта да модасы чыкмый, шулай бит. Әллә нинди шушындай навороченный, әллә нинди контораларда кирсәң дә ручкасыз юк. Менә президентны күрсәтәләр, каршысында гел карандашлар тора, ручкалар тора, каләмнәр. Шуңа күрә бу Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте. Инде безнең инде заманга инде ул нигъмәт инде әйтеп бетергесез инде ул нигъмәт. Нинди генә нигъмәтләр юк. Менә без элек укыган вакытта бу каләмнең пасталарын гына алмаштыра идек. Ул ватылып бетә иде, без аны изолента белән дә чырный идек. Шулай бит инде, ылы яшьтәгеләр бөтенләй белә инде. Хәзер пастасы бетсә алмаштырыш бармы, юкмы? Гел ручка алып, яңын алабыз хәзер. Нинди генә төрләре юк. Менә Аллаһ Тәгаләнең юмартлыгы, бу бик зур нигъмәт ичендә без яшибез. Менә Акрам, Аллаһ Тәгалә ул Акрам. Һәм әлләзи аллама бил калам, калам белән язырга өйрәтте. Димәк, шуның белән без аңлыйбыз, язу белү ул зур дәрәҗә санала. Аллаһ Тәгалә язганнарны ярата. Галимнәр, Риза Фахретдин булсын, Шиһабеддин Мәрҗани булсын, алар китапларны күчереп язу белән шөгыльләнгәннәр. Менә җәмәгать, менә табыр кат искә төшереп узасым килә. Имам Әш-Шафиғиның, әйме? Имам Мәликнең дәресендә утыра Мәдинәдә. Каләме юк Имам Шафиғиның. Бала бит ул. Әнисе китергән аны укырга. Әтисе юк, ятим. Каләм алырга, кагаз алырга акчалары юк. Имам Шафиғи ничек язган? Бармагын текрекләгән дә учына язган шулай. Учына язган. O yazı da o tulamında tağı sırtaya taksa sırtken gibi anlar tağını yazar. Biraz mı? Sebebine kirişken. Barmağın kalem ittirip kullanma. Biz irine indi şunday motor, şarika ve ruçkalar bilen de şulay yazarga irine biz hazırgısı vaqtda. Mene cemaat bu ellezî 4-nji ayet buldu. Annara gallemel insane ma lem ya'lem. Ol iretti kişine de bilmegen nerselerine de. Bir nerse de bilmegen kişiye Allah Teala irete bilmegenlerin bütünlüğü. Bütünlüğü bilmegenlerin irete. Lakin ana bütün kişiye de indi Allah Teala'nı iretmi. Onu saylab algan kişiler bula hem şoşa kişiler indi ireneler. Alar üniversitetler bitirip tugel. İnstitutlar, akademik bunlar bulgandan soň tugel, belki Allah Teala alarını köngüllerine sala. Kişilerin köngüllerine sala. Hem bik zor достиженияларга erişerler şu kişiler. Mene bir galim yanına kilelerde biz senin kitaplarını tom anda kitaplar anın. Mene biz şu kitaplarını topladık, mene şu diskaga dep getirerler bir galimge. Hazırgısı vaqtda. Olanı tutup qaraydı da mında benim bütün kitaplarım mında mı dey, mene şu diskada. O subhanallah dey. Eye dep aytırlar, bütün mene senin bütün hizmetlerin tom kitaplar izlegen. Mene senin şuşunda degeç, o mene şu ayetni okuy, subhanallah deydi. Gallemel insane ma lem ya'lem di. Ol di kişini de bilmegen nerselerine iretti di. Gacep bit bu cemaat, gacep. Ol iskitkiç. İsin kiti koy vaqtda şonda kichkine gina yurgan şu hal nesa sıysan indi bir xatir. O bit xatir. Kişi de ni xatir cemaat. Mena ulab qaraygalı. Allah Teala'nın yomartlığın.
Менә кай вакытта, менә минем үзем шәхсән кичкенә вакытта, бала вакытта, мәктәпкә барган вакытта шушы мәсәлән анда барасың, әйме, юкә агачлары үсә. Аның исе тәмле бит инде үзегез беләсез, әйме? Менә шушының тәме сеңеп калган, тәме, шуның исе. Ул бит ис шулай ук хәтер бит ул, хәтергә сиңә. Һәм менә ул әйтәләр шушаңа күрә, менә шушы исне иснәгәннән соң моментально кайтып китәсең шул бала чагыңа. Аллаһ Тәгалә шушындый биргән кешегә ниғмәт. Аның бар тәм хәтере, память шушындай, әйме, тәм буенча, вкус. Бар ис тәме, ис сизү, бар күз хәтере. Менә алар кайсы җирләргә, менә бу баш миенең кайсы җирләренә җыелып бетә. Менә кай вакытта әле оныткан әйберең кинәт кенә кылт кына әйттереп искә төшә, шулай бит. Хәтер дәфтәре ачыла да, нужные страницы шуннан эзләп табасың. Менә шуңа күрә бик зур ниғмәт, Аллаһ Тәгаләнең ниғмәтләре. Менә шушы акыл белән кеше бит инде ачышлар ясый. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән яңа әйберләр уйлап таба. Шу ниғмәт Аллаһ Тәгаләнең ниғмәте белән. Аллаһ Тәгалә хәзер бит инде менә бу 5 аятны Пәйгамбәребезгә тау куышында Җәбраил галәйһиссәлам укый да китеп бара. Бу баштан иңгән аятлар, менә бу 5 аят. Аннар инде калганнары иңә. Кәллә иннал инсана ла ятга, 6-нчы аят. Кәллә дигән сүз юк булмас дигән сүз. О, нет дип әйтелә. Кәллә иннал инсана ла ятга. Дөреслекдә кеше ди киреләнүче азгын ди, азгын. Азгынлыкка бирелүче ди. Чиктән чыгучы ди. Чиктән чыгучы, азгын әдәм баласы. Аллаһ Тәгалә әгәр дә менә уйлап карагыз җәмәгать, кеше турында Аллаһ Тәгалә әгәр әйтә икән инсан дип, ул аны гаипләп әйтә анда һәр вакытта. Менә Коръәннән укып карагыз. Мәсәлән, иннал инсана хулика халуа. Кеше саран булып яратылды. Хуликал инсану мин аҗал. Әдәм баласы ашыгучан булып яратылды. Табигатында. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я әйюһал инсану ма гаррака би раббикал карим." Эй кеше, сине нәрсә алдады Раббың Аллаһка гыйбадәт кылмаска? Ягъни кил шелтәли инсан дигән вакытта. Иннал инсана лафи хуср. Дөреслекдә кеше хәсрәттә дип әйтә һәр вакытта. Менә шуң хәтле хәзер Аллаһ Тәгалә үзенең юмартлыгын, үзенең ниғмәтләре турында сөйләде дә, юк шул әдәм баласы кеше нинди ди, азгын ди. Азгынлыкка бирелә. Кайчан? Эр-рааху стагна. Әгәр дә ул күрсә ди, үзенең байыганын ди, хәлләнеп китә, сәламәтлеге ташып тора, байлыгы бар, менә бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел, ни в чем не нуждается, шул вакытта ул әйтә башлый: "Миңа беркем дә кирәк түгел, я всего добился сам", дип әйтә. Мин үзем булдырдым аны дип. Миңа менә садака сорасаң, мәсәлән, ярдәм кирәк, эшләгез, мәсәлән. Эшләгез. Мин эшләдем, мин кечкенәдән менә шулай, кечкенәдән астан күтәрелдем мин дип. Үзем таптым барысында. Миңа Алла да бирмәде, мулла да бирмәде, мин үзем ди. Кем әйткән шулай җәмәгать? Карун. Карун Муса пәйгамбәр вакытындагы шушы явыз, шушы саран бай, сараннарга шуңа күрә Карун диләр бит инде. Карун шулай дип әйткән. Менә бу җәмәгать әдәм баласының шушындый икәнлеген менә шушы 2 аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Ул үзен ди бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел хәзер дип уйлый ди. Менә хәтта кеше көчле булса да, кайбер кешегә Аллаһ куәт бирсен, Аллаһ ярдәм бирсен дип әйтергә куркыныч. Рәсүл. Аллаһ куәт бирсен дип узып китсәң, бирә ни катрак кизәнебрәк суксаң, дип ул үзенә менә аның беләге шундый, мускуллар зур.
Ул үзенең көченә таяна. Аллаһ Теала бер кан тамырына басса, нишли? Инсульт. Зәгыйф адәм баласы. Зәгыйф шунда. Мин кем дип яши инде ул. Бер кеше үтеп барган вакытта бер галим яныннан. Бу тырып басмаган күрәсең инде. Тырып бу кеше узып киткән вакытта. Бу кеше тырып басмаган. Ник син минем кем икәнемне белмисеңме әллә диген. Беләм дип әйтә ди теге. Кемсең мин? Диген. Бу хәзер моны хәзер утыртырга кирәк бит инде үз урынына бу кеше галим. Синең ди башланган вакытың менә шул теге 2 тамчы су. Син ди шул ди 2 шул урыннан ди шул сирек чыга торган урыннан ди Аллаһ Теала сине дөньяга китерде ди. Синең ди аннары ахырдан ди син ди ахырдан кабердә ди чирәячәксең, кортлар ашаячак ди. Хәзергесе вакытта эчеңдә нәҗес ди. Менә адәм баласы. Син белдеңме кем икәнне? Бу җәмәгать, бу ачуы килми монарга. Кара әле чынлап та шулай бит. Адәм баласы нәрсә белән горурлана ала ул? Бернәрсә белән дә горурлана алмый. Аллаһ Теала анарга бит шуның хәтле матур кыяфәтләр, шундый сыннар, шундый буй сын биреп әйме, бөтен ризыкларны биргән. Ул бөтенесе Аллаһ Теаланыкы. Менә син шушы 2 күзеңне генә ал, 2 күзең. Менә син шушы күзең, менә күз алдына китер әйме, менә юк сокрайдың дейме? Субханаллах, менә бу иң зур ниғмәт икәнлеген аңлар идек без хәзер. Иң зур ниғмәт. Ул менә әгәр томаласа күзеңне, әйбит. Иртә белән менә туру белән күзеңне ачу белән кирәкле киемнәреңне эзләп табарга нәрсә кирәк? Күз кирәк. Чөнки шуңа күрә аны Пәйгамбәрбез әйткән хабибәтәйни дип әйткән, 2 сөекле әйбер, 2 сөекле әйбер дип. Аллаһ Теала аның турында әйтә: "Әләм нәҗәл ләһу гайнайни." Без анарга 2 күз бирмәдекме ди. 2 күз бирмәдекме ди. Ул ниғмәт ул. Андагы оптика, андагы мегапиксель. Менә мактанабыз, менә шул телефонда шуңа мегапиксель. Күздәге мегапиксельләр бер кайда юк. Уйлап чыгара алмыйлар аның хәле. Күздәге Аллаһ Теала биргән шушындай сыйфатларны. Шуңа күрә адәм баласына горурланырга, да мактанырга урын юк. Аллаһ Теала әйтә, ул ди байып китсә ди, аның байлыгы булса, ул чиктән чыга башлый. Гыйбадәт кылмый, Раббысы Аллаһ Теалага гыйбадәт кылмый, киресенчә анарга тел тидерә башлый, теш тидерә башлый. Инна иля раббика руҗа. Шуны онытма ди. Дөреслектә кайту синең Раббың янына ди. Раббың янына кайту. Руҗа. Үлгән кешенең хәбәрен ишеткәч, нәрсә дип әйтәбез? Инна лиллаһи. Карагыз нинди мөһим әйбер дуа. Без дөреслектә Аллаһныкы. Biz Allah'nıkı. Ve inne hem biz ileyhi anarga raciun, anarga kaytuşubuz. Tutasın da kaytıp gitesin. Biz cemaat gitmeyiz, kaytabız. Biz bunda kildik, kaytabız onun yanına. Raciun. Allah Teala nerede Yasin suresinin ahırında? Ve ileyhi turcaun, onun yanına kiri kaytasız di. Unutma ey adam balası di, tekebbürlenme, benim yanıma kaytasın di Allah Teala. İnne ila rabbike ruca. Bu buldu 8. ayet. 9. ayetke köçebiz. Araeytellezi yenha. Gördün mü sen şunday kişini di, tiyatırgan kişini di. Tiyatırgan. Yani видел ли ты того, кто запрещает янха? Нәрсәне тыя? Абдан иза салла. Allah бәндәсен ди, әгәр дә ул намаз укыса ди, аны тыя ди, туктатырга теләй ди аның укыган намазыннан ди. Монда җәмәгать
Munda söz bara Ebu Cehil turunda. Ebu Cehil ol cemaat Peygamberimizin kan düşmanı Ebu Cehil. Peygamberimiz ona aytgan bu Firavun bu benim ümmetimdeki Firavun deyip. Firavun. Şunda yavuz bulganga göre. Firavun bitinde Musa peygamber vaktinde. Bu Muhammed ümmetindeki Firavun. Ebu Cehil. Nadanlıkның atası deyip anırga koşkanlar Müslüman. Nadanlıkның atası. Ol Ebul Hakem bulgan. Ebul Hakem. Onun koşamatı. Hikmet iyesi. Hikmet iyesi. Отец мудрости. O büyük akıllı sözler söyletirgan bulgan baştan. Anırga koşkan Ebu Cehil deyip. İsmi kim onun? İsmi Amr ibn Hişam. Hişam oğlu Amr bulgan. Peygamberimiz dua kılgan onun hakkında ey Rabbim şu iki Ömer'nin birisi bilen İslam dinini kuvvetle degen. Onun birisi Ömer ibn Hattab, ikincisi Amr ibn Hişam. Yani bu Ebu Cehil'indi. Allah Teala hidayetini, doğru yolunu kimge? Ömer'e nasip etti. Ömer ibn Hattab İslam'ını kabul etti. Mine şu Ebu Cehil ipteşlerine etti. Siz Muhammed'ni kurganınız var mı diye? Oldu. Kâbetullah yanında diye. Kâbetullah yanında namaz okuydu. Kabe yanında namaz okuydu. Siz ne sesle korap tarasız diye. Mindi vallahi diye. Mine göresiniz mi? Vallahi diye bant iterler. Bilesiniz mi? Allah'a şangan kişiler. Tevaf kılarlar Kâbetullah'ını. Demek Allah'a şanoguna jitmiyor. Nese kirek? Allah'a gıybedet, bir Allah'a gıybedet kılı kirek. La ilahe illallah kirek. Yine Boju'yu. Vallahi eğer o secdege gitse de minanın de barıp de arkasına başına basam de mina ayağım bilen de. De işte de. İkinci rivayette o taş alıp bara. Secdege gitken vakitte taş küterip bara mina şu üzüm küter algan taş. Abbaram da de başına argıtam de. Anlar da anın de nesile de üç alı var bitinde. Annem tilesen eserşlesinler anlarsın. Şu hal açığı kileyim. İpteşleri ha koraptıralar Ebu Cehil taştıta da kite. Peygamberimizin secdege gitkenin kütüptür. Barıp jiterek birinci adım kala, tuktap kala, kolundağı taş düşüp gite, kolun kütere bulaytırıp. Hem nersedendir, bulaytırıp nite. Koyanda saklangan köpek mene şolay nersedir. Mene biz gel bitinde kullarımız bilen şolay küterebiz de time miğa time degen zaman şolaytırıp kullarımızın küterebiz. Ebu Cehil şolay kolun kütere, yüzleri ağargan, artka taba gite. Hem ipteşleri yanına şolay kile, yüzü üzgergen, ipteşleri iteler. Ya Ebul Hakem, ey hikmet iyese, diye iteleri inanırga. Nerse buldu sana? Ne planını gitmedin, ütemedin, tırmış kaşırmadın, ne gırgıtmadın? Koyağında deyim, karşımda da çukur barlığa kildi deyim. Çukur, ut deyim. Nindidir deyim, kanatlar gördüm deyim, kanat. Baş içimde de diye başladı, zor de şuşundu, diye başı. Andı diyenin başını körgenim yok idi. Olanı kıtı çıkıp kurka cemaat. Hem ona Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ete oldu Cebrail aleyhisselam idi. Cebrail aleyhisselam şu şulaytırıp süreti bilen kilip, bütün süret bilen indi kilip, kanatlarında körgen bitelim. Mine cemaat kişi şanmasa şanmay. Allah Teala köngüleni açmasa, Şarkı suresinde ozduk bit. Eğer köngüleni açmasa Allah Teala, o kişi şanmay iken. Şundi mucizanı görüp de iman getirmegen bit Ebu Cehil. Peygamberimiz aytdı, eğer dedi, o mena tabadı, eğer de tağın bir adım yasagan bolsa, ana de Cebrail aleyhisselam de harap eteydi dedi. Yani ütireydi dedi. Tarmar eteydi dedi. Eğer bir adım yasagan bolsa dedi. Gördün, mene o bit namazdan tuktatırga kilgen olanı. Mene cemaat bilesiniz mi? Eğer de hazırgısı vakitte de eğer birisi etisi, kızın, oğlun, yaki hatının mı? Türlü simyalar var bitinde. Namazga basayken, namazından tıyayken, okumadı beyteyken, bu Ebu Cehil'nin sıfatı, şeytan sıfatı. Çünkü ol Allah Teala'yı abiden iza salle, çünkü oldu Rabbisi Allah kadı namaz okuydu. Gıybedet kıla, ol kişi.
İn zor ibadet. Eraeyte in kana alel huda. Nişik oylisan de, eğer de ol kişi de Allah yolunda bulsa de, hidayette bulsa. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turunda ayta. Eğer de ol de Allah yolunda bulsa, hidayette, eğer sen şu işni işlegen bulsan nerse bulaydı? Cezası mı? De. Ev emara bit takva. Ol de takvalıkka emir etti de. Он призывает к богобоязненности. Allah Teala ev emara bit takva. Kim takvalıkka çakıra? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu işning demek korkunç eybir ekenligini, eğer bir kişi namazdan tıyayken o kişi korkunç iş işlegenligini ko'rsatadi. Eraeyte in kezzebe ve tevella. Gördüngmi sen şuşa kişini de, ol de kişi de yalganga tuttu, yalgan deb aytdi, hem de artqa taba ketdi. Kim turunda ayta? Ebu Cahil turunda ayta. Yani ol kişi yalgan bu, Muhammed yalgançı, ol şagir, ol sihirçi, ol tilirgen deb aytib bosh tarta. Hem ve tevella hem çigindi de ketdi. Yani turu yolunu taşlap. Hem ol aytgan cemaat Ebu Cahil aytgan. Buna nişlepsin sen ışanmaysınmı degech, o aytgan ışanam deyip. Işanam degan. Ebu Cahil aytgan. Eniksin ol Muhammed degan, nik min tugul deb aytgan. Ayya takabbürlük bilen. Allah Teala ayta, onlar de nişlepsin ol peygamberini Allah Teala iki zor şahardan jibermedi ekan, Mekke bilen Taif'tan. Yaki Mekke'den yaki Taif'tan. Allah Teala ayta, "Ehum yaqsimuna rahmeti rabbik." Elle onlar senin Rabbinin rahmetin bölüşürge tilaylarmedi. Allah Teala bile bitti, kimde peygamber etip jibergedi. Lazım indi tekabbürlük kişide, subhanallah. Ona göre tekabbürlük ol bitinde nerse Allah Teala'nın rahmetinden mahrum etatirgan aybir ol. Bir garşit sırlığı tekabbürlük bolsa da cennetke kirmez diye peygamberimiz aytadi sallallahu aleyhi ve sellem. Mine bu Ebu Cahil'nin sözü. Eniksin ol. Öksiz şunday tege ögiyiz yetim üsken, okçası yok, malı yok, balaları da ölüp bitti, yaki anlarsın, oku yaza bilmey turgan derecesiz bir kişi, niksin min tugul deyil. Allah Teala ayta, "Elem ya'lem bi ennallaha yara." 14. ayet bu. Elle ol bilmimi Allah Teala'nın körüp turganını. Ebu Cahiller de, Ebu Lehebler de bilgenler Allah Teala'nın körüp turganını, hem jir bilen köklerinin Allah Teala tüzügen ekenligin üzleri şahitlik bergenler, üzleri etkenler. Kim jirlerinin köklerinin Rabbisi deb aytgach, aytganlar Allah deb aytganlar. Ona göre biliriz Mekke müşrikleri alar o kafirler degen vaqtda ışanmay turgan deb o'ylarga yaramay, alar ışanganlar. Bizning tatarlarga o'ylanırga o'rin bor. Tatarlarga o'ylanırga o'rin bor. Ko'nglim şistaminim namaz okumasam da deb aytib beruvchilar o'ylansınlar. Demek ışanu ol Allah Teala'nın barlığına ışanuğuna tugel, belki anın sözüne ışanu, anarga tapşırılı, yüzünden bir tapşırı. Kelle la illem yentehi lenesfa'an bin nasiye. 15. ayet. Eğer de ol değil, yok, kelle, yok de, alay bulmaz de. Eğer de ol de, tuktamasa de, bu işinden de, namazdan, tıyudan tuktamasa, şu tekebbirliginden, dinsizlikten, Allah'a karşıdan tuktamasa ol bende, lenesfa'an bin nasiye. Biz onu de, mangay çeşinden, mangayından tutarbız de cemaat. Mine bu isimni iste kaldırırız, nasiye degen söz var. Mine bu nasiye, mine kararız.
Менә бу маңгайның менә шу алгы өлеше, башның алгы өлеше насия дип атала. Хохыл. Менә урысча әйткән вакытта. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә, һәрбер җан иясенең, хайваннарның да бөтенесен менә моннан тотады. Ягъни менә моннан тотып алып, җитәкләп, ягъни иргән кебек, ягъни GPS-ны кабызган шикелле, әйме? Һәрбер хайван, һәрбер җанник үзенең ризыгын эзләп таба. Аллаһ Тәгалә бирә ризыгын. Аллаһ Тәгалә әйтә, җир йөзендә нинди генә хайван булмасын, Аллаһ Тәгалә аның менә моннан тоткан ди. Насыядан тоткан ди. Әбу Җәһилнең ди, без ди тотарбыз ди маңгайыннан ди, маңгай чәчләреннән тотарбыз ди, шушылай алып ыргытырбыз ди җәһәннәмгә ди Әбу Җәһил. Җәмәгать, беләсезме, насыя турында менә бу икенче научный открытие менә бу галимнәрнең. Менә кешенең бөтен центр принятия решений тикшергәннәр, баш мие бит инде кешенең 4-кә бүленә, әйме? Менә шуның алгы өлеше җавап бирә икән кешенең эшли торган эшләре хакында. Әхлагы, нравственность, әйме? Уялу, мәсәлән, әйбит. Хәтер, анда тагын мөһим карарлар кабул итү урыны икән менә бу. Һәм менә шушында җыела начар әйберләрдә. Начар әйберләр. Мәсәлән, анда тәкәбберлек, ялган, анда төрле менә шушындый әшәке сыйфатлар, уйлар, менә шунда алга җыела. Әйтәләр, менә аны исегездә калдырыгыз. Ул мөһим булган карарлар кабул итә торган урын. Центр принятия решений менә монда, башта, алдында. Менә беләсезме, ни өчен сәҗдәгә куябыз без ул урынны? Бөтен үзебезнең начар энергиялардан, начар сыйфатлардан, начар качестволардан кытылыр өчен башыбызны куябыз сәҗдәгә. Икенче төрле әйткәндә, ул заземление. Электричество да барбы заземление, әйме? Менә китә безнең маңгайыбыздан чыгып сәҗдәдә озаграк торсаң, бөтен маңгайыбыз, бөтен тискәре, бөтен тискәрелек тә, кирелек тә, бөтен нәрсәләр дә шуннан чыгып китә. Җир ала үзенә. Хикмәт бу җәмәгать, ул былай гына түгел. Менә яһүдләр аны мәхрум, яһүдләр ничек сәҗдә кылалар? Яңакларына, яңакка сәҗдә кылалар, алар чөнки тауга караганнар, тау төшмәсен дип. Шулай бит. Аллаһ Тәгалә Мөхәммәд өммәтенә нинди зур бер әкрам, ва раббукал әкрам, иң хөрмәт, юмарт Раббың. Сәҗдә кылу ул безгә кирәк, ул Аллаһ Тәгаләгә дә кирәкми. Ул безгә кирәк. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисе буенча, әгәр берәр иләнсә, хатыны янына кергәч, хатынының маңгайына куеп укый торган дуга бар. Аллаһумма инни ас'алука хайраха ва хайра ма жабалта илейхи. Эй Раббым, бу аның мин хайырлы яхшылыгын сорыйм. Һәм син аның күңеленә салган яхшылыкны сорыйм. Һәм мин аның içinde булган маңгайына тотып, менә шулай. Аның начарлыгыннан һәм син салган начарлыклардан саклауны сорыйм дип дуа кылу бар Пәйгамбәрбезнең сөннәтендә. Ир кеше керә дә хатын маңгайына. Аны көн сайын эшкәрсәң дә була инде шулай иттереп. Ара тирә түгел. Менә бу юк җәмәгать, ул кирәкләй бер инде. Ул чөнки ул начар дигән үзеңне дә эшкәргә кирәк. Хатыныңа да шулай иттереп, менә ул хадис буенча дуа кылырга кирәк. Менә бу насия дигән сүз ул бик мөһим урын. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аны нәрсә дип әйткән? Насиятин кәзибатин хатиа. Ул ди, нинди насия ди, нинди маңгай ул ди? Ул ди ялганчы һәм гөнаһларны эшләүче кешенең маңгае ди. Ягъни Әбу Җәһилнең маңгае. Менә тагын нәрсә әйтмәкче идем. Менә шундый бер дуга бар. Аллаһумма инни абдук ва ибну абдик ва ибну аматик насияти биядик. Насияти биядик. Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп әйтәбез. Синең кулыңда минем маңгаем. Ягъни
senin kulunda benim mangayım mene şu mühim bolgan ülüş, yani to'g'ri yo'lga kirt. Yani xulqimni go'zal qil, tertibimni yaxshart, yani o'zingga yaqin ayt, mana shular ayttirib biz aytib. Nasiya ol mühim bo'lgan o'rin kishining. Mana biz bundan endi ko'p narsani angladik hozir, ayt. Abu Jahilni aning to'lgan narsa bilan kaziba, ol xotiya, ol yolg'onchi, yolg'onga tutatirgan hem zo'r gunohlarni ishlovchi kishining mang'oyi. Takabbirlik de anda var, maqtanchiqlik da var anda, küfürlük de var, bütün narsa var şu mang'oyinda o kishinin. Hem Allah Teala ayta: "Fel yad'u nadiya." Ol Abu Jahilni chaqirsın de özünün de yardımchilarini. Özünün zbor işçisinin anda ol bit Ka'batullah yanında jıyılışıp otura turgan bolganlar bit indi. Külüşüp, Müslümanlardan külüp, Peygamberimizden külüp. Çakırış ol vakıtta de biz anın mang'oyindan alıp ırgıtkan vakıtta de çakırsın de özünün yardımchilarini. Kıyamet gününde. Çakırsın. Senedğu zebaniye. Allah Teala ayta: "Biz çakıracak biz de zebanilarını de, zebani." Zebani kimler olar? Zebanilar olar, ferişteler, gazap ferişteleri. Gazap ferişteleri. Cehennemdeki zebani. Buna Arap tilinde klient degen sözge zebun deb aytılır. Zebun. Klient. Klient näse şu? Yani o bitinde töle eybit, akçaсын töle. Mana şu olarga, mana şu kishilerge keregin bire turgan, yani töleler alarga, alarning jazalarini bire turgan ferişteler bulayın. Anlaşıldı mı? Mana bu alarga birkitilgen zabani ferişteler. Kelle Allah Teala ayta ahirgi oyatda: "La tuti'hu wasjud waqtarib." Yok de. Onlarga buysunmadı ol kishilarga. Namazdan tiyatirgan. Şoşu tekabbir. Dinni yolg'onga tutatirgan. Şoşu yovuz bendelerge buysunmadı. La tuti'hu. Onlarga itaat etme. Onlarga itaat etme ol kishiga. Itaat narsa bo'layndi ol? Buysunma, не подчиняйся. Не поддавайся, не подчиняйся bo'layndi. La tuti'hu. Onlar ayta ahırdan qarag'id. Wasjud. Wasjud. Secde qildi. Narsa bilan? Mang'oy bilan. Waqtarib. Hem secde qilу orqasında Allah Teala'ga yaqinaydi. Yaqinayu mümkün tugil. Şunu biligiz. Namazsız da bo'la, namazsız da ko'ngling chista bo'lsin, yaxshi kishi bo'lirga kerak deb aytib. Aytma, wasjud, Allah Teala ayta, sajda qildi, to'p-to'g'ri ayta, waqtarib, ham Allohga yaqinaydi. Yaqinayu mumkin tugil sajdadan boshqa. Hem mana shu sajda vaqtida deb Peygamberimiz ayta sallallohu alayhi vasallam, farishtalar odam bolasining xato gunohlarin, kichkina xato gunohlarini ketirib qo'yalar ekan orqasına, secdede şula turab ekendeymi? Oskataba. Hem şuşu indi, şuşu onun arkasındagi xato gunohlari şuşla yerga ketadi. Mang'oy aşa, yani yer singdire. Biz yerden yaratılgan bit endi. Allah Teala yerga singdire, yerga ola bitiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: Allah Teala'ga eng yaqin vaqtingiz o secde vaqtidir. Şuna göre şu secde vaqtında ve aksiru dua, duanı ko'paytigiz de, dua qiling'iz de. Nafil namazlar o'qigan vaqtingizda dua qiling'iz jamoat. Ayy, üstligizda da yaray. Dua qiling'iz Allah Teala'dan so'rab, eng nindi duani qilirga tilaysiz, şul duani saylarga yaray. Allah Teala'dan indi sorarga kerak, adashtirmawni, to'g'ri yo'ldan yozdırmawni. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Peygamberimiz aytadigan bo'lgan: Rabbim, sen qalblarni aylantiruvchisan, qalbimni birkit diningga nig'itib qo'y. Ayy, baylab qo'y degan kabi, ayy.
Kalp degan söz менә йөрәк бит инде улаймы? Kalp нәрсә дигән сүз менә? Kalp. Менә әйтик, менә бер предмет әйме? Менә предмет, менә шушы менә бер ягы белән тора, икенче ягы белән әгәр менә шулай иттереп әйләндерде икән, каләбә, ягъни икенче ягы әйләнде хәзер. Менә мәсәлән бу ягында иман булса, бу ягында küfрлеккә әйләндереп куя да, һәм шуның белән бетте. Аллаһ Тәгалә кулында. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк, Раббым адаштырма дип. Я муқаллибал кулуб, саббит қалби аля диник. Дип әйтеп дуа кылырга кирәк. Раббым, мине туры юлда кыл, укрепи меня на истине була инде. Тугрылыкта, ислам динендә кылсаң иде Раббым мине дип әйтеп, адаштырмасаң иде дип дуа кылырга тиешлебез. Менә җәмәгать бу Алак сүрәсенең тәфсире булды инде. Аллаһ Тәгалә хайырлы, файдалы гыйлемнәр бирсә иде барыбызга да, һәм ахират көннәрендә менә шулай дөньялыкта җыелышып утырганыбыз шикелле, дөньялыкта утырганыбыз шикелле, Фирдәүс җәннәтләрендә очрашып, мәңгегә калырга насыйп итсә иде һәм шушында дөньялыкта җыелышканнарыбызны искә төшереп утырырга, сөйләшеп утыруларны да насыйп булса иде. Субханак Аллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, настагфирука ва натубу илейк.